Karbi People's Right Protection Committee tumpen na Horjan Dhansari Nagaland ahoy 4 lanes kasilam jiadim kahumrida. Midday meal kithek dun longle aningkan lokitan anut kapre kapan ani pidet dungkek lang so LP sekolah long usuka song atum kahumrida. Control room along rihinga me doko kapita hamren arong sopiapan gontang korapri tengchen me pitek tedet. Facebook lapen WhatsApp along arjan kiklanga joine okor janga pran kecamut mohor kine batumapan kangnang. Kardom Karbi prime time long peneli junality mungpi non birtang ton pen arjuik tha. Karbi People's Right Protection Committee tumpen chitini paisiani na Horjan Dhansari Nagaland ahoy an 4 lanes ke ponjia demalong humri dampen compensation atangka inglong aso tumapan kipike ning oya dam athayave bon talatak inglong aso kalia tumapan Karbi Autonomous Council pen compensation atangka kipike Karbi People's Right Protection Committee tumpen chedon dun thek thela pen inglong aso kalia tumate non tribal tumapan 6 schedules along rialong longlia pata kipia pot ningdu kabirta News sa Hemalong Biota ng Pali. Karbi Autonomous Council pen compensation at angka kipi first phase along la horizon lamate Dhansari angkang pen Karagaw an Pipon Erlo lapen non second phase along Balijan lapen na Horjan an angkang kidua tumapan Pipon po bon talabang suang buang pen kahumrida mahot kithek tamlong laki non tribal atum along li pata number lapen dak number tarbang thek kitar laki Mrs. Anita Metz dak number 33 Meren Longkumer, house number 57, pata number 9, lapendak number 23. Rita Gupta, dak number 94, 95, 96, pata number 27. Binut Khetan, dak number 47, Jagdish Khetan, dak number 46. JK Wright, dak number 68, Ram BD Sunar, dak number 68, lapen Kaprek atum dolang. First phase lapen second phase along non-tribal atum amen kiklangdun atum anapan compensation atang kapipon long lepusi Karbi People Right Protection Committee atum pen adimalong kahumrida mahut Karbi People Right Protection Committee may pumolen teron lapen kongchun bang bristom terang atum pen pachini 4 lanes ato war kasalam angkang kitoan non-tribal atum pen nangkithan dun alam thela pen Karbi People Right Protection Committee atum pen kachingki kachithan alam arju iksana 1001 पर ते तो माती लगा तो पता से ना पता तो नहीं लगा नाम असले पता तो मंडल ताई निजर नाम के कुरी लेছে राजू रंगसन এই কিতে এই তার নাম প্রায় আপনি থাকি আছে নি নাই এনেকা তো নহয় তাই নিজৰে বনাই লৈছে আমি তো থাকি আছে এতে 2001 পৰা তো আগে তো নাই ঘৰ সব বনাতো কোনো আহা নাই কমপ্লেইন দিবলৈ আহা নাই जब फोरलाइन जिता पैसा इशू हो तिते आई खबर दिसे त पैसा उठाइसो ना हां केने कैसे आइतो राजू कैसे तेरे तेरे तो माटी लगा नाम तो है कि लिसत थोड़ा अपनी लग थकी আছে ने ना लिसिस को নাই তো এনেকা না আই তো আগৰ লগা মাটি তো কোনি আছিল ইতো আগৰ আসলে তো রেংমা কমিটি পৰা দিছে বিটই সিমি তাতে বিটই সিমি কোন ইতো তো নাগামন আছে নাগামন পৰা আনি লৈছে আৰু ইটো পিছতে ৰামসিমতি মাতিছে তাই পৰা বি লৈছে নিলিতুম Karbi People's Right Protection Committee pen nilitum non soluk sada Karbi long mate burning issue jitu 4 lane issue hoi pen compensation na tangka kilong le pu hoi pen kisu mana song tum pen chenglok hamphang song apen student organization apen local public tum pen laso ase angtong jitu council lo lapen nilitum district Karbi district long laso kahiru bok laso issue long nilitum ta asong pen da ground zero long nangkilang mate Karagaw lapen Gotom Bustia area lapen ha Dhansari pen chenglok nilitum ground zero long wang lo ground zero long nilitum nangke theglong ke nilitum difu pen nang matha tengka leader lo ladak bangke long le jitu apata patadar mate pata holder po kachikrong atum kisuman ke non tribal tum sidak doko kasan se nilitum theglong lo apen ke kisuman non tribal tum bangke along le long komane munit long namdun lo
komane ar lenglong apen komane nagalong namdun lo ba komane non tribal hijan long chi namdun lo sita laso long le latum ki nam pu abangke dak number da ave pata number da ave si pinier ni compensation nangi pu alang litum kaning je ke nilitum as a mane Karbi Anglong Autonomous Council along laso len eka teng pen ke alang tum ta rightful person kali rightful owner kali pu si nilitum song pen nilitum jongji lapen ke Karbi Anglong laso tribal latum labang so al lena compensation ke longdun along ke nilitum song hin pen ke ningi oidam laso bustu ke nilitum thang natta ave sita mene non tribal latum ladak patanang ke long lok apen latum compensation atangka lak atangka crore atangka ke long bona bangke nilitum inning sodung busi puji lapen non la ki pitang lo lata nilitum chidon de sita non ki dolang athe ha paro khwa tok ansi ha haldiati Karbi Anglong a border tok ansi laso compensation laso 4 lane jitu kohima pen ke wang laso 4 lane ke hapwan si ponji lasi non ki wang jilangar ni tame Karbi Anglong Autonomous Council a land and settlement laso land and revenue department of an kachoning riji laben Karbi Anglong a chief Sir Tuliram Ronghang afan nilituma hin pen ka appeal bang lalo je non tribal tumhan a patta check and balance kuri nangji laben kisuma na patta ke revenue patta do sida settlement na patta ave Number 15 Mahamaya constituency BJP asong ke claim kachipaduk animarli mate mahila tumaphan pai ni phai thom ke presiani Karbi Anglong Autonomous Council Lun Sing Teron alangli methang pen japonsi Karbi Anglong pen angtan silong arong supian kijui ke langaphan ki pona birta katyu sa hemalong birta nang pale Mahamaya constituency BJP asong ke claim kachipaduk animarli mate mahila tumaphan kijui ke langaphan ki pona son thak si ke damtang ani setami Karbi Anglong Autonomous Council Lun Sing Teron pen Mahamaya constituency BJP asong ki claim ki dam kachipaduk ari sola pen mondra tumaphan tami Karbi Anglong pen akahelo Darjeeling arong supi kijui ke langaphan ponlo lapuson rat pen chingki chithan ki me kaching thura sayamo do an rat pen ki claim ki dam rapet thek la pen rat aning kapang sam thek kaching ki me ning ki me la pen rat akisung ki boy aling kachira tun thek lapuson asong japo ki me mate Karbi Anglong Autonomous Council Lun Sing Teron ason ave pin lang kota Mahamaya arat petum pen chethan rinti pen akiru pipon lapen alang ni noni prang ke wang jiani along ansetami mesen pen Mahamaya constituency arada farman ke claim ke dam pipon pamit hek jia phan hir jume chi pipon rinti Karbi Anglong arlo ke ongdung government school phan rada tum ning ki the thai ave tanglo government school than bang mithang atum amata ning che the lason si ko ongdung government school ke ki thireng jeng si ke dolo lapen ke pinang an school along ke than bang atum school a hem lo than dam desi komania phan ani pidet asonta pinang an dolo lapuson sai ko high school ang bongpen lang sumipi elementary education block ke parlo dungke klang so pi school ta isilo lo charli asomaratum mithanga school than bang aphan tak ke theklong le aningkan lapuson ta do lapen akaprek high school along le midday meal an chudun long huta dungke klang so pi school along ke aningkan ta asomaratum chudun long le pusi usuka song penchiti ni phai isiani adim ka humri da mohot lam thelong dam lasitung ke klang so school ang puthak pravjin pen Karbi Anglong Autonomous Council hin pen sai ki deng ji apan usuka asong akong chunbang jin 2000 pen kachuning ripatu langhin pen therangki rasam toki pen katyu sa hemalong nang kilobiota hamren arong supi pai ni phai thom ke pani anikang sampen rihing ami damjui pen khontain koira pli chokdet apianta rihing ami kavidet ajok West Karbi Anglong district hempi hamren rong supi ke ingsam demlo la anchot takalisi ke ongdung hamren adar tum a mobile ke map lap ajoini birta chala ka chihumri anta awar sai chilong le derlo Pirangki pen epidicial control room hamren along kahumri da mohut kilong da matengki hamren arong supi alo main line faulty ke dukok ajoini si control room along pen me pino dak pusi than control room along me do pusitami miari ke heno adim ke theklong le da jok konta in koira pria pianta dehinga me pi thek the detlo isika manghumi me alama bangki hamren rong supi alo main line ari ki hing lapuana jakki ding pikkali bonsitami Saikia tumpen kontain koira plik kiri ketarif anta kaheno dim cipalong tek tedet ki munti dun memelo. Dak ke dowek atum sudah mat hen sidam juisi dak do bang udah sini di donang kok. Nanti arpu bangke kok pilan ya. Ini liga sayok
sahayok tum cái là don par tang nun yok tuk habit pak là ni deng bang ke ente ladak ke claim na ni bang ke ni legally nang di ladak ke claim ke un e ako sitam me munit ka be pos nang munit di ka nang be yok si dag du nang ko ente la hai ke lang hai hu phan ke nang to munit khai ta dam voi lo bo cái dang voi là stop nang tung na chin lo bang ni nat ke bang thom du an ke là bang thom mun si chela voi lo tu mi la accelerator pin mana chideng pet ma inghang khun posi hamre nang kang karen na vedet lo ka lang lo di na pen non la so tiar pen piniang bong karen ti undi na la min lan nang le te un po Un po. selam ikat la acha isilam nani phangkar jujia bang ke hamre na long ke non la so accelerator pin kang hang pen chot kali aprang prang banta mane pinang ana por do la son ajula pen arning sam sitami arnerlo sitami karen na vedet ti pp por lo la min lan si dam di ti mainline badak le problem ali di Basalang supen lo boleh. Saikia tumpen chihu chiput ahut kaningja tengke lahai rihinga me kilangja phan munit dure pik la so chong kapachitang un ea chokta la puson rihinga me kipilong ke der do pusi than ajat pusita me district ahem pi along la puson rihinga me doko kaphi anta gontain ko rapli chok det apita me kipi thek thedet anchot kalik kaheno dim chipalong thek thedet ke epidicial atum tam ke chokche kilidam de ke chikrong vek nang jiputa aning kipung rihinga me ke chithor hamren arat peningje hamren rong supi pen pherang ke hundokro penang ke lobirta non malom so por phan birta moington peksena Come live, come and test drive Nissan New Star India. Visit a nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon, 782002, Assam. With attractive offers of the month, Micro Active, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XL Dio special offers up to 2 lakh. Along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact sales consultant Bisnu Tiso 9365 454415 9954 793905. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanj Juice. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield. Rongkelan, near Don Bosco School Depot, 782460, Assam.
Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dihina mo piputhot birta long huang thulo. Bokolia thanage parlo manai terang arong akorjang sintu teron pri apan kacharmud along kacherab dun banghini Francis ngapen Horen Singh teron atumaphan manja police atum ingnang etlu pusikat news along birta nang pale. Bokolia thanage parlo manai terang arong amekar kolom sing teron asopi sintu teron pi apan kacharmud along kacherab dun banghini bangpu Francis ngapen Horen Singh teron apan Citi sianing manja pulis atum ingnang si kang sai jia pan aredeng cipon tanglo. Manja pulis au si pen birta kelong atengke pai krisel kep ani. Sintu teron pila pen aje po lang sukang tu. Siluni along juidamlo. Ki juidam ahut ingnam raikom achokamar banghini. Francis na pen Horen Singh teron atum. Sintu la pen aje po kaching kiahut mobile pen arjan mohor nep dunsi. Api Facebook la pen WhatsApp along arjan kilo par om tublo. Pagusi gol. আপোনাক এটা ভাইৰেলটো আপুনি কৰিছে বাৰু আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা হৈছে মানে নাই মোৰ পৰা নহয় কোনে কৰিলে ভাইৰেল মই ক'ব নোৱাৰো স্যাৰ মাত্ৰ মই ঘৰৰ পৰা হয় এইটো প্ৰুফ লাগিব বোলে মই লুগুৰীয়া কাৰণে এইটো পেৰেণ্টছটো প্ৰুফ লাগে বোলে এইটো পেৰেণ্টছৰ কাৰণে মই জনাবৰ কাৰণে আমাৰ ষ্টাফ কাৰণে মই পঠাই দিছোঁ দুইজন কাৰণে আপোনালোক কেইজন আছিল টোটাল কিমান তাতে ষ্টাফ এইটো ল'ৰা ছোৱালী থকা আমাৰ কেইজন আপোনালোক আছিলে মইতো আমি দুইজনো আছিলে আৰু বেলেগ তিনিজন পাঁচজন আছিলে কেইজন নাই নেকি এতিয়া ধৰা নাই মোবাইলটো আপুনি ইউজ কৰিছে পাঁচজনৰ পৰা পাঁচজনৰ মাজত কি আপুনি মোবাইল ইউজ কৰি আছে না তিনিজনটো ওপৰৰ ফালে আছে আমি দুইজনটো বৰ ৰাউণ্ড আউট মাৰিব যাম ডিউটি মাৰিছিলে তাৰবিলাক নহয় তেতিয়া মোক ৰাউণ্ড আউট মাৰা সময় পাই মানে ভিডিঅ' ক্লিপিংটো আপুনিয়ে লৈ আছিলে মানে ভিডিঅ' তো বায়'ডাটা সোধা সময়তো অকল আপুনিয়ে লৈ আছিলে মোৰ দুজন আছিলে তেতিয়া সময়তে দিলোঁ তেতিয়া ওলাই দিলোঁ তেতিয়া আৰু সোমবাৰ দিনাতো ঘটনা হৈছিলে মাৰপিট কৰা হৈছিল নাই একবাৰ দুইবাৰ মাৰিছে মানে মাৰিলে কি হ'ল এনেকা মানে একে টাইটা ল'ৰা সুধিছিলোঁ তেৰণ বুলি কৈছিলে আৰু ছোৱালী সুধিছিলোঁ মই তেৰণ পি হেৰি তেৰণ হ'লে কি হ'ল এতিয়া একে টাইটেলটো হ'ল মই সুধিছিলোঁ আৰু এতিয়া তাৰ পৰাতো আমি বিদায় দি দিলোঁ যা গুচি যা বোলে তাৰ পৰাতো ওলালোঁ এতিয়া আৰু সোমবাৰ দিনা মঙলবাৰ দিনাতো মই ডিউটি অফ আছে বোলে মই ঘৰত গুচি গ'ল এতিয়া কথাটো শুনিছোঁ মঙলবাৰ দিনাই ঘটনা হৈছে সোমবাৰ দিনা ধৰিছোঁ মঙলবাৰ দিনা ঘটনা হৈছে বোলে বুধবাৰ দিন ৰাতিপুৱাই মোক খবৰ দিছিলোঁ এতিয়া কি ঘটনা হৈছে মানে ছোৱালীটো ছুচাইড কৰিলোঁ ক'ত কৰিছে ছুচাইডটো তাৰ গাঁৱতে বোলে ঘৰতে না কি ময়ো নাজানো তাৰ পৰাতো ওলালোঁ মইতো লাছৰ জয়নিপ Sintu pai inquire isiani ahem along apran chamudlo. Din mimi alam Facebook lapen WhatsApp along arjan mohor kilo koipen dokmuka thanagi parlu et poti sorong amekar Francis arta inquire troxy lapen aje bokolia thanagi parlu pura teron amekar Horen Singh teron arta inquire troxy banghinia bhan ingsaijia bhan nepon lopusi manja thana osi ben phirengia ham phang phan than pachini Karbi Anglong Autonomous Council si Tuliram Ronghang lapen Arya Sanghoi matum Chiti Siani Yonex Sunrise All Assam Inter-District Open Badminton Championship Surihini Rokresir Cap along Kachipati Dunjia Bang Phubang Piatumaphan Choi Mate Jersey Ronsi Kirap Pajir Karbi Anglong Sport Association a Indoor Stadium along Chiti Hiniani Ben Chiti Troxiani an Troxy Cap Angdeng Yonex Sunrise All Assam Inter-District Open Badminton Championship Kapathu Jiaphan Sikdang Bomlo Karbi Anglong Pentalaso Championship along Chipate Dunji Championship along Kachipate Dunji Tumaphan Chiti Siani Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Arideng Pen Jersey Joy Ipak Ronsi Kirap Pajir Kachipate Dunji Tumaphan MP Horen Singh Be EM Mongor Singh Timung EM Amar Singh Tiso Lapen Kasa Kong Tun Bangatumta Jersey Ron Dunsi Kurwang Thu Pajir Karbi Prime Time ang kilapon sa kang ton paigla, dumithak mi kruwang tu.